Taraganinthui Super State Legislative Assembly asi Leiribra Natraga Leitrabra Habigi Matang the Point Teret Yaubaserol among Governor Secretary at the Pisilam Lahaina MPCC spokesperson and Bhupendana High Craig. Site on the level Lamsing Mera Mahi called the Mahitamba Sahitarago Humdorum Tangai Nupamacha Ama School Campus Manunda Tauri Yanduna Siram Lehari. Manipuri के नहा सिंह दमक थवाई थारबसु MPP ना पामुबल इचे हाइन MPP की President S Brozian ना हाई क्रे जालियारों ना नमना ताबा मफम सिंगदा सुगी केम थमजिलकपा कुकी यमज नागागे मरकता अमुक खना हन्नबा इंडिया लेंगा न सिलकपा थौसिलनी हाइन ZUC मणिपुर के President माइबोन फाउमी ना हाई क्रे Smart City की मखादा थंगाल कैथिल दगी खुयाथोंग ताबा लंबी सही अनि फाजिलक लब फावबा सेम लोइसिंदबना ललोर इटिक तोरिबा सिंगदा चावना सैथेंग पीरे अमसुंग मणिपुर की ओइना नीट की मेरिट लिस्ट थोक्त्रिबा असि टेक्निकल इशू खरा लैबगिनी अथुबा मतमदे मेरिट लिस्ट थोक्लगनी हाइना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संबो गोनमैन हाइख्रे खुरुमजरी ISTV की निमिदांग पुंग मापन की पाव में ताबीरबसिंग तरामन ओक्सरी हजिक ngasi की मरुबा पाव संदोंगना पिजरी हौजिक लैरिबा तरागनिथोय सुबा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली असि लैरिबरा नत्रगा लैत्रबरा हाइबिगी मतंग द पॉइंट तरेत यावबा चेरोल अमा गवर्नर सेक्रेटरीट पिसिलमले हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के स्पोक्सपर्सन एन भूपेंद्रना हाइख्रे वाफम से नोंथिल मणिपुर के गवर्नर सेक्रेटरीट लेटर अदु पिसिलमलबा मतुंग द राज भवन गेट पाउमिसिंग द हाइखिबने भूपेंद्रना मखा ताना हाइखिबदा हौकिबा जनवरी 19 द मणिपुर के गवर्नरना असेंबली मिफम फमनबगी समवन थाकिबा अदु हानगी चीफ मिनिस्टर ओरंबा एन बिरेनना फेब्रुआरी 5 रिजाइन तौकिबना निमित अदुमक्तदा गवर्नर मसामकना थाकिबा समोन अदु नन एन वॉइड ओइरे हाइखरबा मतुंगदा फेब्रुआरी 13 दा लमदम असिदा प्रेसिडेंट रूल चलाइदुना लाक्ले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 174 की मतुंग इना असेंबली सेशन अमगी अरोइबा निमितगी मथंग सेशन अहोबु निमित अनि के मरक्ता था तरुक्तगी हेनबा यादे हबु वाफम पल्ली हौजिक लैरिबा त्रागनिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असि लैरिबरा नत्रगा लैतब्रा नत्रगना फेब्रुआरी 13 दगी येंगलगा गवर्नरना हाइरिबा स्टेट असेंबली असि डिसॉल्व तौरे हाइना लौबा यारब्रा हाइबा वहंग असिसु चरुल अदुदा पल्ली हाइखि अखोइना गवर्नर हंगली मदुदी मणिपुर की तरानिथोय सुरबा मणिपुर की विधानसभा से मसीगी स्टेटस से मजी हिंगलिब्रा हाइबि वाहंगसिन नत्रगा सीरब्रा हाइबि वाहंगन हजिजिक लैरिबा तरानिथोय सुरबा मणिपुर विधानसभा से 12 फरवरी 2025 तगी येंगने हारगा नत्रगा ngasi mak asi laidiba tarainthoi surba vidhan sabha asi संवैधानिक ओइ मवंगदा कॉन्स्टिट्यूशनली ओइना डिसॉल्व तौरे हाइना लौबा यारब्रा हाइबि क्वेश्चन करिगुम्बा हजिक अनौबा सरकार अमा लाएना खलसी अनौबा चीफ मिनिस्टर अमा वासक लौरेना खलसी अदुरगदि अनौबा चीफ मिनिस्टर अदु असेंबली द विधान सभा द फ्लोर टेस्ट तौनबदमक्ता मणिपुर की गवर्नर आर्टिकल 174 सिजने हारगा हाउस समन तौगदौरिबा अदु करिगुम्बा हाउस समन तौरको मतमदुदि हजिक आर्टिकल 174 क्लोज 1 दा हाइरिबा था तरुक असि हेनबा यारोय हाइरिबसे मसी हेंदोखरबनिना मधु आर्टिकल 174 क्लोज 1 असि वायलेट तौफम थोई हाइन लौब यारब्रा अदु अरगदि करमाइन तौदना ऑनरेबल गवर्नर ना अनौबा चीफ मिनिस्टर म वासक लौरगदि अनौबा चीफ मिनिस्टर अदु फ्लोर टेस्ट तौनबदमक्ता विधान सभा कौनबदमक्ता आर्टिकल 174 सिजनरगा कमदौना गवर्नर ना समन तौगदौरिबनो इरांग असना मरम ओरगा लांजेना दुना फगाक्साव इखाई पुलिस स्टेशन के मनुंगसना साइटोंदा लेबा लमजिंग मेरा महिकोलदा महि तमलेबा मसागे सैतरा हमदोरम तमंगाइबा क्लास 6 तंबा नुपा मचा अमा ngasi ayuk school asi ke campus manungda singaningai oiba mawongda thauri yanuna siraga leiramde haire tawdog asi gi matangna phagaksaw ikhai police degi phangba pawda laikhedraba nupa masa asi phagaksaw ikhai awang laikai degi police sabam santosh sahi taragu humdoi apokpa police sabam ningthem amadi apokpi police sabam ongbi indira kawi haire irang asina maram oraga santosh ki imung matam khara lanjeluruga hojik namayumda hanjinduna leibani haire hana santosh torbung de level school amada mahi tamlambadegi irang asina maram oraga IDP mayam punna lemna mahi tambi khudong saba pibadege lamjing mara mahi kol
Saitonda haukiba ing lising ani kungo humdoidagi boarding da leiduna tamlakibani haire Santos ki thawai yaugdraba haksang mokta pudringai kwakta PHC da leidingai Santos ki apokpi amadi laikai nupi amana phongdrokibada masagi mesi assist singnai mama da school gi founder na telephone da masa napa Santos masa ngamlaktabadagi hospital da pukale hairaga housing na thori yanduna shibani haiba asina zamamnaba ama pokhale marilena basingna asum aran thidokpiyo haike School gadi kashu nuaina daba wari game laite mana su game tamde mana lai triba moram jai kari hai doina ikhangti moina phone torakda Santos to masangam de haina sub center da pukhatle na haye aduga aina masangam da dingarang hairau yadra Santos to pukhat bane sar Ramesh na itai maloba lakani adu ta chapi on haye Ramesh gari thoujal e akhoi gi yum hangbuda aina sar Ramesh ai silai haina haraga phiro loisalaga adum thogleba adubogda ma samai tawe khangdri bai adaida kaktagi bombo khagi bagi thongdo adu yorpa kanda Ramesh kari dauri no sakit koi ki video haina haiba kanda sumai haira tawbane na haira adu aina lakpa da sub center sum bet da ta galai aina hagolakpada angang ma sumaina Saitonda thori yandana keno tawren hai he kana angang no dubona haina kanda koin dugi masane hai bako hes adu angang du kaino ka yamna angang ori bani aduna ma masana society tawbagi wakhanje kamai tawdige koi ma punjala koi chale Saitonda pau ido aseng badu khangaga kamai tawdige na koi khanage na sasabne angang jidi masadi lairamdre aduga koi hoi adusu laita ta ga koi khitang di magi kano oina khangna ba na koi sasarobada akoina changi matamda yale hai taragi angang do mathakta yalaga legani mona lokthok pangi kano tawdeba thoriyan ma mi bu lokthok kadraba adun mama jina adumaina moina mo school gi mogi founder gain hairi naraga pukhalakpani hairi asengba dam ta haibidreba asengba hailaktabnina angang je mathanda sibane je akoina thajadre haba Nakalamuramda Santos Misi asigi matangda Phokaksaw Ekai Police na UT case sama register tawdun thizinba hokre loinan forensic science mobile team Bishnupur district team mama laktuni yengsin ke school authority gi maikai de Santos Misi asi school authority gi maikai de thoina khangba leite ngasi ayu anganba charana pung mari makhairom tarakpa aduwaida school asigi boarding ge sak thongba lakpa kukna changlakpada school gi gate changpham manakta hobu upanbi amada khudai amana thori yanduna leiramba thengnabadagi oza amadi warden na mihul leirambadagi kanba ngamlabadi khanduna hospital da pukhatpani haina school asigi assistant teacher herozit amadi warden na phongdorokhe assistant teacher amadi warden phongdoropada school asi hana lal mamang da ningthina ran torambadagi irang asi lakhibadagi lan chena khiduna mahausa gumna salaiba yadana lerakpadagi district administration gi matianga loina IDP sing boarding da thamduna salaiba horakhibane IDP sing gi manung da Santos su amane Santos tadik mayai ora phaba angangne adubo mahana thori yalaga siribagi maram chapsabadi khangba leitri haike ngarang nungdang sak saba khotpa normal kayumbok adumba kaibumbok leite ngasi jina moi angang ahum hogat mine hai ayuk pung ahumga minute nifu mapan chale hai moi hogat mina ba angang duna haibada chin meya senga moi je duty ta pa pana oi bagi moi jing kharangan na hogat pajani ka ngasagi 1 2 tawning bagi adaida chinju sengto je na sengto ga muk changa ga pung manga ta drimnina thokpa ya drimnina sanga tumba je ma je lehauba je nungti gi dum angang jing je dum mapani pan thokpadi thingba ya dabani na thoknei thoknabani ma je mapani pan thokpagi leuri ra na khanba adudagi moi changna gare adukanda akoigi kuksina oja hogalo enter posida kaidoro jano ne pung je tagi engan je pung mari ga minute ne kun ga taruk tarit mai chatlaba khangde ko ai si chenjal lagen chenjal phone kem yaw de sa da khudai tu tang sele angang mayam ga i chenmin nare angang ga ga chenmin nare ga ina angang je thori yal le rame maina adi tadi angang sa lok tharaga noi kana le ising poro an tar ising pora kan no lawai ji ising thare aina sida yenge palse khudang da ai phangdre mai mathabak si yenge phangde pakhat pa kai ga gyan ta de smai pair ga dei mun na de yenge sida di sumang phangdre adu kan da hol ji da pusala kan da koi gi sarames to phone toroga la ga mai gari ji da angang je pu bane adu kan da angang je leitre ana mai ha hojiki angang ge sumaina aina chen ba kan se lok tharaga keno toroga tawler adu dagi di ai su pakhat na founder se no na phone je tawsala kan da kona thang da paira kan aina pau je haire pau hekta ba ga phatlaw na lai ma sida hol se da angang je thamme angang se amtang doctor da pura ga amtang yeng ji kamai to mai heart beat se leiba male ko pa male na prap toroga gari je hapsala ga ko je thawre thawna lambi se da ge koina phone je tawba hawre angang se gi parents se tawbune mogi number se mayam leibi se da mathang tawba kan da dum chattaba dum la sa chatle mama makti na taba relative amana paire relative pairak pa sida aina mama dum to paihan biona ina wakal keno toroga phatharaga is haire mama je mai painari ngai timing du da khogi founder sina ai mayum da chatlage nang pau du haigro ai mayum da chatlaga keno torage na ma se chatkhare ina
health center sida lehore angang adumai tawraga pawse haire santosh sumain tawre akhoi sumaina lowba lakke sumaina doctor da pukhale habje mama sina kai tawrage hak ai fajana khumba ngamdre fajana khumba ngamdaba sida ai adum la akhoi lowba la ani duga sida ke tawra je na haga ai phone da thammakanda akhoi gi founder sina mama se lowba chatpan hairiba timing sida somna kanda health center gi doctor sing sina su check tawtana khotana tawkanda already sire na dead oire na adumaina declare tawre nakal amaramdana masagi sahi tara homdoramta ngai balamjing maira mahikol school da class 6 tamliba mahiroi santosh misi gi matang the JSC against the unnatural death of Furit Sabam Santosh and Mingthoma JSC ma semkre nauna semlo JSC asigi chairman da kachelapam KK Sana Devi convener da Jaya Khangenbam ko convener da PS Kumar amadi PS Arunbo khankre Pagausaw ikai bazar miyam gi oba mifam ama famduna semkba JSC asiga pamusing unabada JSC convener Jaya Khangenbam na Santosh ke misi asi singnada bangamde pigle ba masaga setara homdoramta ngai ba angang amana karamna thori yanduna sigani haibasi school authority na khanpham thoi ngasidagi nimit mangani fawagi manungda misi asigi asumalanga langjet mari lenaba singna puthokadabane chenanamba miyo sematik saba phangham thokpa charak pigadabane lan chelubadagi tawpham khangdana leiriba imung asida matik saba compensation pigadabani amadi JSC na taliba demand sing nimit mangani gi manungda thabakta onthoktrabadi asiba haksang lawkhiroi haike Laigidriba angang singi asengba achumba langla langjin numit mangani gi manungda puthokpiu school authority singna karamba mawongda school chalairi aduga school boarding sing chalairi haibadu mari leinaba department singna numit mangani gi manungda puthokpiu karigumba angang jin hatokpa phuba chaiba ngangba mentally torture tawbagumba lairamba taragadi masigi achumba langla langjindu numit mangani gi manungda puthokpiu karigumba aikoina taliba demand sing JC amadi family singa chatminajari basida karigumba numit mangani sida pibirakta taragadi aigidriba angang sisu koina moktegi laujagiroi aduga hena kanba khongjang soi koi makhata na chathajarakini Manipur ki tungi yumbi oriba naha singbo kadonungda mangan na basilakpa masung manghan ba yabo ngamloi Manipur gi naha sigi damak thawai tharabasu MPP na pamuba leite haina Manipur ge khwaidagi leaderba regional political party ama oriba Manipur People Party MPP ge president Soron Sambam Brozena Pamusing Unabada Fongdokre, Mahana Makata na Matam Kara MPP na political party asige, Firep Miyam da Kangan Bada Kudung Sada Bakara Lera Basu, Hozikti MPP na Manipur Miyam gi Apamba, Aningba Amasung, Tazaba Kajonung da Manghalway, MPP gi Oinadi, Mapandagi, Niyam Kaina Sanction Lakpa, illegal immigrants singe, dumping state ki Kajonung da Ohelway Fongdoke, Pamusing na Hamba Wahangi Pakumda, Mahana Makata na Lakabali Singani Kungatareta Pangtoko do River State Assembly election asida, MPP gi Oinasu candidate Nipurum Taduk naba thorang tori candidate hadokpa matamda selda yumpham oraga ticket pibgi wafam MPP gi oinadi leite iramdam kangadaba miyam gi aningma pa mathabak to onthopang ngamgadaba anoba miyusing da oina ticket pibgi miyeng thamgani leba kanba tunge yumbi oriba naha sing sengotpa kanba amasung miyam gi thajaba manghandaba haibasi MPP gi pandamni miyamnasu MPP da thajaba thambiu haike Resident Party na party center de phallaro kare hajen bi yang kan bai da madumati leti istiram ni sathung yudum pibam do gudum pi gane Resident Party para ga da lai birang ji state Resident Party ki sarkar amne go yam adum line solve tor ne pani haini ngai ta crisis de lo selo da koi Manipur ge haido ga da hai ba ya da yam le Manipur kan ba ji Manipur le ram state government no kan no hona ga do ne do moi kan da ja ja koi na ma mai masing masagi tungi future sem do ma ma thola ga lan theng na ase amu lan sa sa mo lo hato ga ne ba koi gi community solution ga ni moi to MPP na sakti le ba tu na so ko yaro ai gi jati gi le bak le ka do bai jati kal hung ba jati yumbi o do inau isa inau ma lo se lo ko ke do yeng ni dun moi dam to ko mangjin dani moi kan ngani Pamusing unava aduda mahana makhata na lisingani kungo humdoi gi mengadi thorakiba thogdoga sida iramda Manipur kanna bo khonabada thawai thakraba thobosing imung manungda amasung relief camp da leiriba imung manung singda MPP na su angamba mateng panglagani phongdokhi akoi hojik irang kina sahi ani helaba irang ngan soliba adagi mayum thadokun loriba lanjennariba in matching akoi gi MPP ki magiri salaga akoi angama mateng pangba horagani loinana defend tong hon of the legidraba gi isai nok sing gi imung manung sing da salaga MPP na akoi angama mateng MPP ki side gi akoi imung manung da akoi mateng pangba horagani loinana 2027 da
ꯂꯥꯛꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ MPPꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ MPPꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ MPPꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨꯅ MPP ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯑꯁꯤꯕ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯖꯥꯂꯤꯌꯥꯔꯣꯡꯅ ꯅꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯅ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯍꯟꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯥꯂꯤꯌꯥꯔꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯥꯏꯕꯣꯟ ꯐꯥꯎꯃꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯝꯗꯨꯂꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯖꯥꯂꯤꯌꯥꯔꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯥꯏꯕꯣꯟ ꯐꯥꯎꯃꯩꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯨ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯨ ꯀꯦꯝ ꯃꯁꯤꯡ 14 ꯇꯔꯦꯠꯇ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯖꯥꯂꯤꯌꯥꯔꯣꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯨ ꯀꯦꯝ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯅ ꯖꯥꯂꯤꯌꯥꯔꯣꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯖꯔꯃꯟ ꯔꯣꯗ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯔꯣꯗ ꯊꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯨ ꯀꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯣꯄꯜꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯀꯦꯝ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯕꯥ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯨꯠ ꯍꯤꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯖꯥꯂꯤꯌꯥꯔꯣꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯕ ꯅꯤꯡꯂꯛꯄ ꯄꯪꯇꯧꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯕꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ UNCꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ UNC ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯕꯟ ꯑꯁꯤ ꯖꯥꯂꯤꯌꯥꯔꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ UNC ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯂꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯧꯖꯩꯑꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯖꯥꯂꯤꯌꯥꯔꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯨꯜ ꯍꯤꯜꯁꯇ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯇꯥꯕ ꯅꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯛꯄ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯝꯅꯦꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯇꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯖꯥꯂꯤꯌꯥꯔꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯈꯨꯌꯥꯊꯣꯡ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕꯅ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯦ 2019ꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯐꯖꯕ ꯃꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯝꯈꯤꯕ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯈꯨꯌꯥꯊꯣꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯈꯨꯌꯥꯊꯣꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯃꯆꯤꯠ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠꯇ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯐꯪꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯗꯅ ꯁꯦꯜꯂꯦꯞ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯡꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯒꯤ ꯚꯔꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯛꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯒꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯋꯥꯀꯠꯀꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯎꯄꯥꯏ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯃꯅꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯆꯤꯒꯤ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯕꯤꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯕꯤꯕꯗꯣ ꯚꯔꯥ ꯍꯨꯟꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯗꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯃꯥꯏ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯤꯡꯉꯒ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯤꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯅꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯌꯥꯗꯤ ꯁꯨꯖꯜꯂꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ खरा लेरेगा अदुमुक लाकने तो हाना की चप माना ओइदेवा खितंग नुआइतबा हुजुद लेरे लेबस लेनी खरा सी लोरेगा अमुक लाकने कस्टमर खरा थुना तोरसे नुआइगनी दो गवर्नमेंट समाय हायरगे खरा थुना तो बस नुआइगनी मणिपुर दी अमा लेयेना चनबी यादवा खोंगना लाकपा यादवा गाड़ी ले चंगदेदी कस्टमर दो लाकतबने State Health Society NISM Manipur amasung Director of Health Services Manipur National Stop Diarrhea Campaign 2025 ke thorom Imphal Hotel ga sangai hall da pangthokre thorom adugi manungsana ORS karam na semo dege habigi matang da demonstration pangthokhibaga loinana angang sing da ORS pithakhe Director Dr. Sambo Gonmaina diarrhea laina asi monsoon matam da thokpa laina makhal amani laina asina narakpa matam da matau karam na kangedege amasung karam na section tharang sin lakhoi kadege haibasi mama mapa singa su khangjin ba mathau tai apikpa angang sing da breast feeding isi yana mathau tai angang ama diarrhea nare haduna mama gi breastfeeding tawba lep loidabani zero death rate due to diarrhea haiba pandam da campaign asi chathabani haikhe मखैदी अखोई केयर लौबिसे लू ननाना लेबा हाइबिसे याम दरकार वे चिंजाक पीबा हाइबिसिसु याम क्लीन वेना तौरगा अखोइना पीबजबा हाइबिसे अदु वेरदी अखोइना असिगे मोर्टालिटी रेट से नत्रगा डेथ रेट से यामना हंथगनी दुगा अंगांगसिंग से हेल्दी वेना लेगनी हाइबिसे तमनी Health Director Dr. Sambo Gonmaina State ki oina NEET ki merit list thoktriba si technical issue khara leibagini solve tawragani loinana athuba matam da merit list asi thoklagani phongdokhi khoigi NEET creation DIT ka khoigi aduda thabak toriba SIO NIC moi si myam singsina mokoina tawraga tawbani aduna certain issues su laying adubu that will be solved within a week ate dasu thoktrib su state ate dasu leribni adubu asise akhoi dedi leirabne list se dum leirabne duna approval loader di yadbigi akhoina approval do lorga release Intensified Diarrhea Control Fortnight ke saruk amu oina district level gi oiba Stop Diarrhea campaign hodopigi thorom ama prevent diarrhea take care of yourself use ORS and maintain cleanliness haiba thimda District Health Society none na sinrang asi community hall center nungba none district pangthokre thorom aduda chief medical officer none Dr. Azin Maringmai district immunization officer Dr. Zendung Gonmaina singbana maru ba miosing ona saruk yakhibaga luina Dr. nurse asa paramedical staff mani district health society ke officials sing saruk yakhe thorom asige mali rena CM ona nungba CSC ke staff singbu thagat paga phongdokpaga luina nungba block ki asa singi identity card weighing machine mirror amadi digital thermometer yanthoke tungda CMO na semga sagaliba trauma center amadi blood bank building block research center ge site sing yangsin ki loina athuba matamda loisin ba mari lena basingda poktak pi ke Thang eating the Tokiba, Libactiva Todok Amada Thang Tinbadigi, Lake Hidraba, Mete Salai, Tiamgi, Imung Manungi, Mio Singangasi, Manipuri Governor Azikumar Balaga, Rasbaban the Unakre, Governor Unarabatung, the Rasbaban, get Mamang the Pamusing Unabada, Lake Hidraba, Mete Salai, Tiamgi, Apopi, Tiam Karunana, Market Item Poksa Bamasanopa, the Toliba Togdog, Asigum Makata, Natoktanaba, Mihad Asidas Janariba, Mioi Kudimak, Matik Sabat Charak, Pihan Bio Haina, Governor da Paudom Namki Haike. Governor una phangtana leibising asiji governor appointment pitna una zarure governor yam thazana ai sabu haliba mayamse matik chaba magi dandi pini haidana nerba khoi sarsna yamna kano tongna hai bire aina mayamda haijaning bamna aigi cha da thoibada saje sigum na to pamma da ta haningde ai cha ma tomdo pokone misuma sa ma tomdo pokom myam yam ngani aduna sigi crime je mayamda mukhana sigum base tawba yade haibase mayam mangna ne amukta matik chaba dandi pira gane amukta warak piu mangang myam silam helakta na nupi mana smain tawi haiga mathang atoppa target amasu atopo nupi na torok puse ai matong tamaga aduna sije mama mo ina ai si tawhaningde
अमरम नंगासी गवर्नर का उनबद सरुक याखेबी सना कोनुंग मेरा पाइबी की सरकारी यमनाम इबे याइमना थासी के तरुक थोखिबा थौदो असुग मरी लेना निमित अदुदगी हौन गवर्नर का उननबा थौरांग तौदुना लाखेबने अदुम ओइनमक गवर्नर मसा इम्फाल लैतबा अमदि अचिनबा कयाना मरम ओरगा ngasi asi लैखिद्रबगी इमुंग मनुंगा उनबदा अयाबा पिरखिबने गवर्नर मसासु थौदो असिबु मरिक सुमना खंगलमबगा लोइनना मेहल असुगी असुमा वायल फंगनगनी हाबिगे थाजबा पिरकले हाइना फोंदोखे पनबा याई थासिगे तांग तरुकता बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन्ना थांग इथिंग थोकिबा लाइबक्थिबा थौदोक अदुदा लैखिद्रबा मैतै सलाइगे मिहाता चेनबनी हाइबा लैसाबी अनी अमदे पाखंग अनी ngasi जुडिशियल कस्टडी दा रिमांड चथदुना लैरिबनी हाइखे कोइनो गोनर में हाइजरमिसे मणिपुर कांगलैपाक इमा सेइसिदा अखोइ मसेनगी मरक्ता असुक यामना थमोय सोकप थबकसे अमुकना ममा कयागी पिरांग तहनबिगनु सुम थबकसे लेफनबियु हाइबसे अखोइना गवर्नर हाइजरमी अमसुंग गवर्नर सो अचुम्बा वायल जस्टिस अचुम्बदो सोइदना तौरकनी हाइबसिगी थाजब पिबिरे अदुना अचुम्बसे जस्टिस से अचुम्बा वायल जी बिबियु अहक पसैराक बिबियु हाइबसिनी अखोइना हाइजरिसे ngasi ayu angan bada none district ki manung sanba lungpi manakta leiba daibojang village ta khulai paiba masel khut thona bada mioi manga leikidre haide thodok adu da leikidabani habigi photo social media da viral oirakle ba photo asiga khut thongna bani haiba thodok ta leikidraba sing aduga mari leinabra haibadudi khangma ngamdre thodok adugi matang official oina chapchaba khangalakpa leitre Security force singa tongan mafam anida operation chathabada masing yamlaba nongmai amadi nongmai maru sing yauna atai khusu khulai kaya phagat pangam le haire Manipur police ke control room degi thadrok pachalol amana ngarang ayuk Kangpopi district ki manung san leiba angan bada New Kaithel Mami police station na konba Tingkai Khulen village amadi Kangpopi police station ki manung san leiba Mauhing village amadi Chagobung village ta thibo humbi ki thabak chathabada phagalaba polam sing adudi magazine ga konana insas rifle ama magazine ga konaba 303 rifle ama local mat Lathot ama magazine ga konaba .32 pistol ama local met ball action rifle mari off cannon pumpis ani M16 rifle ama MA1 assault rifle ama .32 bore pistol ama sniper rifle ama single barrel rifle turret ball action rifle mari pull match rifle taruk improvised mortar ani amadi tube launcher ahumne nomasing asiga konana phagat kheba nongmai maru sing adudi .303 rifle maru yankai Lathot shell ani 12 mm round ball action maru tara pumpy cell ani 84 mm RL ICE round ama 7.62 mm AK blank round humfuga matoi single barrel blank round turret 7.62 mm SLR blank round kungum doine masigi mathakta hand grenade mari amasu phagat pangam khi haide Imphal West ke Khan Naurem Lekai ke Kanchipur da Leiba Ibotomi Institute of Education ke seminar hall da numit humni chathagada ba workshop technique of blueprint designing paper setting and answer script evaluation ge thoram ngasidagi hogdokre thoram adu da bosem ge member Dr. Elangbam Iboyama IIE ke principal Dr. RK Vision IIE ke assistant professor Pukram Bam Kalidas Maitena Singbana maruba miyosing saduk yaki thoram adu da Khan Naurem Lekai Kanchipur ge B.Ed course da tamliba Mahiru Singh amadi Ozas Singh su saduk yaki DC Bisnupur Puja Elangbam na Ita Foundation ka loina na Takmu Water Sports Complex Laisoi Relief Camp da satu na mapam adu da leidib IDP sing haktheng na unaduna wari watai sanakre DC ki khongsa adu da IDP na makoi gi oiba awa ana kaya pawdam baga loina DC gi makai dege lengan IDP singi paikal ba tongan tungan ba yafa tharang singi matang da wafam sing thamke DC Puja Elangbam na IDP singi marakta ge CMHD amadi PMJLY gi khudong sab phangdriba sing phangana ba khona gani haike DC khongsa adu da IDP singi makai dege Laik laisu ana layeng amadi nomagi punsi mahingit matang da yafa tharang sing paket nabasu puning sing sinki haidi Housing Lesser Association Manipur 2018 base LAM na sangsi leba pen down strike asna maram ojana Ukhrul district su mahi masin tambagi mahusagi punsida saung na akai ba pire haire lenga thaja ba pi ke ba sing thabak da onthorak ta badege khongjang asi lamna lauthuk ki bage matung ina chathabani haire khongjang asi ge mali rena Ukhrul higher secondary school ge principal S Joishiana khongjang asna maram ojana mahiru sing ge mahi masin ge hiram da sanu khudong cha da mayok na hale hiram ase lenga ke mali rena basinum iyang sangbi do na mahiru sing yang laga mahusa gumna Tina class chathaba yanana ba athu matam da paikhat piu haiki urge the concerned authority to complete the regularization process and release our regular salaries without further delays in view of the difficult circumstances we the teachers are currently facing
National Highway 102 yauna Thawal district ki tongan ba lambi sing amadi state land khopsilaga sajil leba structure sing la leba July kuntra fabagi manung da masa masana sidok trabade district administration Thawal na district police ki matengal winana sidok lagani hana deputy commissioner Thawal hana kamain ngasi order ma thokre hiramasi ki mata ngasi dungtil dc conference Thawal ki conference hall pangto pawgi mi from the additional district magistrate A Amarjina Thawal district ki manung da leba kaithel footpath lambi ki matai da leba state land singda niyom gi wamada lam khopchilaga sajil leba structure sing July kuntra fabagi manungda masa na sidok sagadabane maduna trabadi mathangi numita district administration na sidok pagi thabak laukalagane district administration na piriba matam asi fabada masa na sidok trabadi maduge fine faba lorok payai district administration na lokaleba khongthang sing asida district asige miyamna sagat piu haina makana makhata na appeal tarukhi pawgi mi phamadu da deputy commissioner Thawal hana kamai susaruk yakhe सरकार के अयाब यावतना साजिलेब स्ट्रक्चर सिंग असि लौथोकनबै दमकता लाक्लिबा जुलाई की तांग 2025 फाउब मनुंगा साबिरिबा सिलिनाव सिंग मसाना खंगना लौथोकनबै मतम अमा थाजरिबा मतम असिगी मनुंगा लौथोकपिदब तारगदि एकोइना हेक नोंगानबा नुमितुदगी मदु लौथोकनबै दमकता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकैदगी थबक लौकत पहुजरकनी एकोइगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइना मदु लौकत्रिगै ममांगदा तौबदब थबक असे प्रजागी चिंत काननबनी हेंदोरलिबा स्ट्रक्चर सिंगसिना लंबी चथोक चसिन पीरिबा खुदोंचाद मयाम असे मसी होंगनबगी दमकता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोकचरिलिबा थबक असिना पब्लिकना पोजो पिनबगी दमकता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइडगी हन्ना निंगसिंजरी हौजी पावगी मरक थना अतेन ब्रेक मलौमिनसे मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Admission open Sanali Street tutorial Thangmaban DMC Road Center Asig second foundation course class 10 Boseb Amadi class 9 and 10 CBSE Lagli Bazula ki Tangkut Manga Irai Nimitag Hauseragani ISSLC exam 2022 2023 2024 Amadi 2025 ki result ta position holder kaya ama CGPA 9 10 Hawagi Manungda student kaya ama Putok Sakre unit wise test mock test study materials recreational activities boys and girls ki hostel loina ben service ki kudong saba supizari Honglagli ba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIVI and ITT. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. Break it tungda makata pauda Art Society Manipur Sinduna Tempera Painting in Mangani workshop Pangtolagani Hairi Art Society Manipur Secretary Chandam Lalit Keserol Amana Art Society Manipur Sinduna Mathang Cha Tang Trahum Dedicata Pavun Mangani gi Oina State Level Tempera Painting Workshop Society Asigi Wankaning Tempu Krima Pal the Labor Officer Pangtolagani Hairi Workshop Ase Nimit Kudingi Nuntil Pung Amadagin and Midawan Pumanga Makai Pavo Wagani Tempera Painting Maram da Kangning ba Amasung Yakning ba Artist Singna Workshop Asida Saruk Yaba Yagani Workshop Asida Saruk Yakiba Kudimakta Participation Certificate Kusin Nagani Akupamarol Art Society Manipur Office Dagi Kangma Yagani Ahan Ba Lakpami Kuntra Kaktamak Logani Hanacharul Asinamakata Felicitating Government Service and Relief Camp through Common Service Centers ke Namit Homni Subna Chathagadaba Workshop Nasidagi District Administration Bisnupur Gimi Yang Maka the Pangtokre Department of Information Technology Bisnupur National Pangtobatharamasi Relief Camp the Lady Muse Singda Langaki Oba Ladyba Domicile Scheduled Tribe Scheduled Caste other backward classes amadi income certificate na singba kaya panghana ba pandam na pangthokpani haire ngasi ahobo nimita Laimaram Government High School Laimaram SC Girls High School amadi Thambalamari College ta hangori relief camp singda pangthoke nini chanbada all DC Complex Bisnupur amade Mangol Gandhi College Bisnupur amadi Aroeba nimita Morang College amadi Santhong Community Hall the hang relief camp sing the pangthokani haire Deputy Commissioner Bisnupur Puja Elambam na relief camp ta leide singna workshop asida mapung phana saruk yaduna
ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ Federal Student Organization Kangleipak Fesok Unit Council ama Chawyama Higher Secondary School da hangdokle hana Fesok Headquarters ki Publicity Secretary T Sadanandana Thadropa Cherol amana hairi Cherol sina makha taraduna Fesok ki General Secretary Arnold Raskumana Saruk yadna hangdokle unit adugi Thau punabagi damakta school adu da class 12 tamleba Elangbam Diju na President Maibam Bablu class 12 na General Secretary Yumnam Vidyasagar class 12 na Finance Secretary amadi Mahiroi Humdraga Marine Executive Member wena yetnaba yauduna khanki haina Cherol aduna makha taki Infal West ki Yaskul Police Land Labor Home Science Association Manipuri ki yakhai ki nithoi suba foundation degi thoram ka Samtong High School da pangthokre thoram aju de association asige president Ais Anuradha ka Samtong High School ki head mistress Salam Sunita association asige TS Bedamani S Daya Menti amadi masak narba association asige member kyan saruk yakhi thoram asige mari renana home science subject school asi class 9 ki exam da mark wang na phanglaktuna class 10 karaklaba home science ki mahiru singna case award pidana puning thagot ki Thoramasiga Mari Renana Association Asige President Ais Anuradhana Association Asi Laikidraba Maharaj Kumari Ima Si Angong Sanage Yumda Chem Kiva Association Home Science Association of Manipur gi Pandamdi Lamdam Asida Home Science Hyper Subject Asi Saukot Hanba Lamdam Asigi Kungang Kuding Salaga Home Science ki idea Phajana Khangdriba Mafam Singa Chatuna awareness pibani awareness ki program asi leptana chatharakpa adu Lamdam Asida Thokliba Irang Asina Maram Wadaga Matam Khara lep lure Hojikti Home Science ki subject asi Nipi Masa Khakta Natana Nupa Masa Mahiru Singsu Yamna Pamba subject asi Launa Ragle Aikoina Kungang Singda Chalaga Mafam Aduda Phangliba Wai Kaya Karamna Liriga Thamgani Karamna Pickle Jelly na Singbasing Singbani Habigi Matang the Mamutana demonstration Tawi Masuna Kaithil Legi Sel Tingna Laibada Pacha Tingba Adu Karamakai di Kanbang Ambatana Tanamakoi Masage Sentok Lambi Ama Semada Sauna Mateng Pangde Makata Su Association Asina Home Science ki idea Mapung Pana Pangdriba Kungang Sing the Satuna awareness ki Tharam Asi Pangthok Kegani Haike Health Management Information System and Routine Immunization Thabi Hiramda District Level Training Program Reviewing Meeting Ama District Health Society None na Sinduna ngasi Nungba Community Health Center None District Pangthokre Thoram Aduda Hiram Asida Khang Hairaba Miui Kyana Wangangki Thoram Aduda Doctor Nurse Asa Amadi Healthcare Workers Kyana Saruk Yaki Thoram Asi District Immunization Officer None Dr. Zen Dum Magi Miying Makada Pangthokpani Hairi Bishnupur District ki Manung Chanma Kha Posambam Upopi amadi Topopi gi Lokon dat leiba chauranga low pari humudra Manipuro masi ising tunglaga leibana lokol asida haukiba sahi ani ahum asida low uba yadana lakle haire low uba amadi low lokpagi matamda su khudong sadaba kaya mayuk nare masina sahi amagi phau loktuna hingna bo honariba lawmi kya da kok takhut hamnari haire hariba lokol asigi ising Chitha Kigadaba Putro Kong Haina Kangnaba Kong Asigi Marilasi Hanegi Sangdegi Ka Hena Pixilakpa Asinani Haire Kong Asigi Na Yeta Ringban Kya Shamjin Narakpa Kongi Maril Asi Pixilakpana Ising Sithabang Amdabane Ringban Tafilak Liba Mapu Singda Hanegi Kongi Pak Sauba Kaidana Thamna Bahai Krabasu Kanabalate Marilenaba Department of Miyang Sangduna Lomusing Awab Asikohan Bio Haiduna Lakola Dugi Lomusingna Appeal Torpagalina Lomi Kiana ngasi Putro Kong Sengkre Haidi Thoram Aduga Mari Lenana Posambam Mangle Mate Koba Lomi Amana Pin the Wafam Sing Tamlakle Si Leba Kirang Awabasiga Yaragadi Losik Palo Yaradi Hadana Koi Ona Javani Adun Ola Pasahi Dadi Akoi Mari Lenaba Department Gisu Mangsi Lagli Beloko Aduga Mangsi Lagli Belopom Singasiki Kandi Raga Rajamang Yamadi Lai Lois missing Kandi Raga Ako Ola Pujahidi Sarkagi Losing Magadi Su Lokong Singasi Ako Nitina Adana Demarcation to be Banataraga Tamsana Singbigi Tabako Pahanjani Pabute Water Supply Scheme ge Pibam MLA Loken na official Singapore na Satuna Yangsin Kre Pipe Samdriba Singasidegi Samba Hongna Bakangan Kre Yangsin Kongsar Aduda Pabute Water Supply Scheme Adubo Siam Sabagi Tabak Toriba Vishnu Prakash or Pungdia Limited ki staff Singosaru Yake Yangsin Kongsar Aduna Kumang
chauksina thabak loisinma ngamdana leiriba adugi maram khangminabata natana water supply scheme adubu quality ngana thabak taunaba MLA na malilena basinda khanganki khongsara aduda hojiki oine isingi pipe semba loisinba ngamdriba mafam yengsinkibata natana nauna thunglakliba pipe sing adu pipe yoksinba ngamdriba imungsingda ngasidagi thabak horaga yumthong sing yona semanabasu khanganki hairi Olakpa sahida lomili sing ani songa da mathok taba har ahongma mamalda fangalagani miyamna vote ke chakchan haijana ba flag thetna ba committee sembi gi mahuta lomi sing yaifana ba committee sembi yu haina RPI athawale Manipur state ke VP su odeba sapam kanglei paldanga se Imphal East ki lamlai assembly constituency ke manung san leireba haukibali sing ani kun gomde ge me degi horake bi irang asna maram warga kham thengna wahalaba tapok pi amadhana sabi kulgi yumthong yangkhaida ahongma mamale yoria harian topike thram da haikre sapam kanglei paldama kha taraduna leipak amalamdam ama sakhot ba haibasi mafam adugi lomi simising asabot thaudang lai aikoi khungangi lamda leiriba miyamna maru oina khungangi lomi sing aba committee sembiyo maduda olakpa sahidagi yumthong lising ani songa digi tadana matamgi janaba mahai marong amadi matamgi matung ina mathok taba har sing adu lengana piba ahongma mamalda phanganaba honage lomi miyamge punsi yaifarba matamda lamlai AC sakhot kadabani lamlai Lekai da semuduriba lomige committee aduge kuthang da lomi singda lengakna lepa mamalda har phangana ba honagani haike committee sem lei bai mahuta yaifana na ba lomi jingi committee sembiu aduge lomi jingi committee jingi kuthang da mathangi lorok matam do adudai da ai lomi lising ani dagina lising ahum boki chang do adudai da ai soidana maki lekai da lengakna lepa mamando adumakta da ai Pangan jagay wo from lamlai gi leiriba miyam dai appeal tawjari Bisnupur ge tabul phauroga mayang Imphal taba lambi asi matamga chunana sembi dabadege miyamna lambi asi da chatok chasin tabuda sauna khudung chada mayok nare haina thoksom birana tabul welfare association ge mihu sing amadi lekai ge miyam yauna lambi ge phiyom yengsin bada haikre birana makhata na lambi asi samjana ba PWD ge chief engineer local MLA DC amadi SP na sing bada memorandum pisin khare adubu ngasi phawada thabak to onthorok tabadege khoisaun narba miyam singna firep asi lorok pune matam kharagi mamangda central road fundagi lambi assessment PWD ke official kaya yauna yengsilam ki adubo president rule laibana governor na file adu review tauna ba thamli haina official singna phongdoroke baramasna governor na atuba matamda mi yang sangduna lambi assessment na ba order thokpi yo haina governor ki puning singsin ke लंबी से लागरीबा अगस्त थानुंग फाउदा करिंग सेमी दब तारगदी तबुन प्रजा हुबना अगस्त मनुष्यदा मीटिंग अमा फमगा लंबी सी थुगाई बा कोकाई बा यंखाई बा मयाम अमा तोरकनी बदु फोकाई इंफॉर्मेशन ममांग दाना यौ दब यादे हाइदरा बिशेमपुर डिस्ट्रिक्ट की एसपी दसु खोय मेमोरेंडम से पीरुरे लंबी से अथुबा मतम द सेम्बियु अखोय याम वारे मरी लेनबा कंसर्न ऑफिसर सिंग अमसुंग मणिपुर की गवर्नर ना ओनी योंतन सिंग सिंगिरगा तबु लंबी से अथुबा मतम दंग सेम्बी तबुन की प्रजा सिंजे मुमोन मिनोक तमना लंबी जब तक सत्प फंगनबियु Tabul Welfare Association ki Vice President ki S Darjina lambi thong school sengba sagat pada percentage lobagi thabak asi topiro miyam asi corona ga saitheng nangbudigi khara safarak pada lan ga saitheng asina asuki matik wahalle yengsinma ngamdraba department sing privatization tawbana farani Augusta fabugi manungda sem dabadi lambi asi tawkhaibe yauna makal makha kayagi akan makhongjang sangsinana ba sem sare masida tholapa afa fatigi teksa pumba malile na wasingna pujaga bani phongdoraki लेनबा डिपार्टमेंट की मियोइसिंगसु परसेंटेज लोगो तोपीरो अदुगा लंबी थोंग सेमबदा ठिकादा सिंगसु चामगी मनुंगदा 30% कक थादरगा 70% ना मखोइगी ओइबा सिसु तोपीरो प्रजा वाबना हाहाका लाउरबनी नोमगी चरा तानब होनरिबा प्रजा सिंगसे चथोक चसिन तौबो फाउदंगदी नुवाई हनबा याय इकाई खुमनजरिबा गवर्नर ऑफ मणिपुर ना सीआरएफ की फंड नसी मियंग संगबियु हाइना हाइजरी Imphal West District ki manung sanbada label lamdeng awang lekai community hall the Imphal West District level launching of Stop Diarrhea Campaign 2025 District Health Society Imphal West amasung Ayushman Aroga Mandir Sub Center lamdeng ani napurna khusam naraga prevent diarrhea maintain cleanliness and pay to attention ORS haiba hiramda campaign hawdokre thoram aduda Imphal West District ki ADM ke Zadumani Imphal West District ke Medical Officer Dr. NZ Dayabati Kurkul PIC ki MO Insas Dr. L Opena Singbana Maruba Mio Singbana Sarup Yake
Student Union of Kangleipak Sukna Sinuna Sahi Kudinge Pangthorakpa Suk State Level Spelling Competition to Amade Kangleipak Mumbage Ariba Lol Kanglei Longe Wahan Thok Sangdam Naba Sahi Asige Su Pangtholagani Haina Suki Organization Secretary Su Oediba Thoram Asige Mobilization Subcommittee Convener Ranjit Kumana Pamusing the Fongdokre Wangkai Leba Suki Office Ta Pamusing Unabada Ranjit Namakata Kibada Lotuna Ladiba Mahiru Single Losing Putoktuna Malemge Hidanabagi Lambida Sanction Bahaiba Wakal Da Pangtoko State Level Spelling Competition Ahanba preliminary round August Kungamari the Pangtokane, Anisuba preliminary round na September 3 Pangtokani, final round September Taragamari the Pangtokane, competition Asi class 5 to get 7 Fawa Ameri class 8 to get 10 Fabuge category Anitona, Kaidokana Pangtokane, Ariba, Longi when September 30 preliminary round Pangtolaga, September Taragamari the final Pangtokane, postgraduate Fabuge, Mahirusing Saruk Yaba Yagane, Sangdam Naba Asimaki, Animaki first Lupalising Kun, second Lupalising Taramanga Amadi, third Lupalising Tarage, Selgi Managa Ludina Memento Pigani, final Sangnaba Kudimaki, Oina Consolation Prize Pigani, Haina Mahakna Makataki. Hariba competition sing asi mai pak na bohana ba matamda school college university da tambiriba mahiro sing amadi oza singa saruk yabiyo amadi support tobiyo haina student union of Kangleipak Soki Maikai dagi hajari adugo maruina relief camp da laiba mahiro sing gi oinadi makon yawning ba matamda akoigi saliba akoigi form thadariba student union gi thongmi sing natraga school du oza sing da pau pibirga free da moigi oiba form sing koina supply toga competition sida saruk yaw yagani habisdang tamjari Sahi Asige Chatarak Diba Humda Taruk Suba Ban Mahosov Ke Saruk Amu Ngasi Salem Tharda Labor Industrial Estate Sandil da Divisional Forest Officer Sandil Amadi General Manager DIOC Sandil Nasindana Industrial Estate Asige Akoibada Fit Mari Dege Taruk Fawa Wang Utara Sama Yang Khairum Thakre therefore Sandil Dr. N Munal Maitena Sin Thungna Ek pair mark ka naam 2.0 gi makhada usara sing asi thari using asi Malayam da hingneba thawai panba singi damak da kathoklaba Imani Haibasi Kauridabne, Una, Atopi Kanaba Toba Natana Masagi Ozabaka Nunda, Logde, Makoi de Mia Begita Maktama Punsi Chupakatola Jibane, Icon U Tajanbada, among Malate, Bipum Kodimana Amade Department Single Office Kodiman Industrial Estate na Pangto Pogum Namakata na Utabi Haike. Surya Foundation ke mari denana wangu laipam awang primary school ground gi akoibada uhi panba upan misama yang khairom thakre u thaba aduda lingjal thoibi belab wangu ge selhaibi amade panthobi sel hal group amasung laikai gi hawa club gi youth sing saruk yakhe hauji sanaba gi pau akhoi gi sports journalist boying thozam de gi lobirasi Seleven boxing championship ki sahi tramanga makhagi napamacha gi kilogram 98 gi aroiba bauta Bishnupur district ki Nomaithem Thoithoiba madi Imphal East district ki Khumdom Robert ka thengnaragani Manipur MSR Boxing Association mabagi ming makhada tha sigi tang kunma thoidigi singi district manga amadi beligi district manga punna district taragi nupamacha amadi nipimasa boxer samaga Manipur tarena saruk yaduna Khumalampak Sports Complex ki boxing arena da sathariba sahi tramanga sahi train makhagi nupamacha amadi nipimasa gi sahi tramapon amadi elite men and women Steleben Boxing Championship ki ngasi pangthokiba sahi tramanga makhagi nupamacha gi kilogram 98 gi ahanba semifinal bauta Bishnupur district ki Nomaithem Thoithoibana Thobal district ki Lemapopam Bikaspu point mari amada maitiba piduna final sankhibane anisuba semifinal bauta Imphal East district ki Khumdom Robert na Kaching district ki Songtham Bijerajbu point manga sinoda maitiba piduna final sankre category asigi kilogram yankani thogeroi bauta Ukrul district ki Sangmai Kai amadi Imphal East district ki Thangjam Jerison Maitaiga thengnaragani ngasi sanakiba ahanba semifinal bauta Ukrul district ki Sangmai Kai na Thobal district ki S Rojitpu RSC da maitiba piduna final sankhibane anisuba semifinal bauta Imphal East district ki Thangjam Jerison Maitaina Kaching district ki Naurem Sitanbu point manga sinoda maitiba piduna final sankre Amaromda category asigi kilogram hupumathoi makhagi ahanba semifinal bauta Imphal East district ki Konthogjam Rajuna Kaching district ki
थौचोम नीतीशबु पॉइंट मरी अमदा अनिसुब सेमीफाइनल बॉट बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की युमलेंबम सनाथोई मैतेना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की सेसम जैदपुर पॉइंट मरी अमदा माइटिब पीदुना फाइनल संख्रे सही 13 मखागी नुपा मचागी किलोग्राम 94 मखागी अहानब सेमीफाइनल बॉट कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मैसनाम रेंसन सुरसनपुर डिस्ट्रिक्ट की जैक्सन लेसांग थेम्बु वॉक ओवर द मदी अनिसुब सेमीफाइनल बॉट इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की उसम थौना लुवांगना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लाइसम अबुंगोबु पॉइंट मंगा सिनोदा माइटिब पीदुना फाइनल संख्रे कैटेगरी असिगी किलोग्राम 94 मखागी अहानब सेमीफाइनल बॉट उरखुल डिस्ट्रिक्ट की बॉट इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लरेन लापम अंबेकर मैतेना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ऋषभ थोंगामबु आरएससी द माइटिब पीदुना फाइनल संख्रे सही 13 मखागी किलोग्राम 50 की अरोइब बॉट उरखुल डिस्ट्रिक्ट की सिंगरी होर ससंगमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की थौचोम थोइबगा थेंगरगनी ngasi sanakhiba ahanba semifinal bout उरखुल डिस्ट्रिक्ट की सिंगरी सोर ससंगना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की अमराज वहेंगबम्बु पॉइंट मंगा सिनोदामदी अनिसुब सेमीफाइनल बॉट थौबाल डिस्ट्रिक्ट की थौचोम थोइबना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मयंगबम जोइसानबु आरएससी द माइटिब पीदुना फाइनल संखिबने जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर बीसी रॉय ट्रॉफी टायर 1 की मणिपुर लीग मैच अहम सानगदबदा लीग मैच अनि माई पाक्तुना सेमीफाइनल संगबगी खुदोंचाबा चाउना लेरे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मेंग मखादा था सिगी तांग कुंदगी स्टेट 13 ग्रुप मरी थोंना खाइदुक्तुना पंजाब की अमृतसर द सथरिबा जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर बीसी रॉय ट्रॉफी टायर 1 की ngasi sanakhiba मणिपुर की अनिसुब लीग राउंड मैच ता उड़ीसा बु गोल अनि अमदा माइटिब पीखरे मणिपुर की माई पाखिबी गोल अनि अदु खुलैफम सुल्तान मैच की 23 सुबह मदी अमोम क्रिस्ना मैच की 34 सुबह मिनट सनखी उड़ीसा की अमतंगरब गोल अदुना अमन लंक्राना मैच की 53 सुबह मिनट संखी मणिपुर की मथंगी अहुम सुबह अरोइब लीग मैच था सिगी तांग कुनमरी की नुथेन पुंग मरी ताबदा कर्नाटका गा डिसाइडिंग मैच ओइना थेंगनरगनी वुसु फेडरेशन ऑफ एशिया की मेंग मखादा था सिगी तांग कुलुमदैदी की कुंथ्रा फाउबा चाइना की जियांगयन अमदी वुक्सी द पांथोकदौरिबा 12 सुबा एशियन जूनियर वुसु चैंपियनशिप ता इंडिया की वुसु सानरोई 12 अमदी ऑफिशियल निपान पुन्ना मियोई कुंथ्राना सरुक यारगने मणिपुर की सांदा की वुसु सानरोई अहुम ताउनु की सानरोई 13 ऑफिशियल अनि पुन्ना सानरोई 15 याउरी एल प्रदीप कुमारना सांदा की कोसमदी एल सनातोंबी चनुना ताउनु की कोसोइना सरुक यागने इंडिया की टीम की सांदा की कोसोइना सरुक यागदौरिबा मणिपुर की वुसु की सांदा की कोच एल प्रदीप कुमारना पांथोकदौरिबा चैंपियनशिप असिदा सरुक यागदौरिबा मणिपुर की वुसु सानरोइसिंगी परफॉर्मेंस सिंगी मतांगदा नेटवर्क असिगा अखननु उनबदा फोंदोरखिबदा इसामक एल प्रदीप कुमार सिंह मसुंग आगिना लेपिसबा एल सनातोंबी देवी उसिना कोच इंचार्ज होना ताउनु की मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट दा जे एएसआई होना थबक पुगिबा मनी इसामक छु जे एनसीओ दा थबक तौजर मतुंदा उसिना ऑल उशोस ऑफ इंडिया की कोच होना आई पुजनी अखोय उसिमक दिल्ली दे लेरे हाइंग की निमित्त अखोय जियान सिटी चाइना दा लाख 12 एशियन वुसु चैंपियनशिप दा सरू यारबी दमता कोई सेम सारे दुगा तांग कुनगा हुमदोइदिना तांग कुथ्रा बक्ता पांथोकदरिबा चैंपियनशिप सिदा अखोय मेते मसा पुन्ना कोई इंडियन टीम सिदा कुनगल थोने साबसिदे मेते मसा 13 मेते मसा 13 नुपी मरी निपा मपन्नी कोचना अखोय अहुम जी मनुंदा कोई कोच नुपा मसुं नुपी पुन्ने यावना कोई कोच अहुम जिले नुपा नि नुपी अमनी अका फिजियोथेरापिस्ट वलोने ना कोई हाइंग गिने बिदा थादोनी दुगा मसी पुनमक मयाम से मयाम की नुसिबम सु मयाम की बोर्ड की कोई मथल मेडल लौजरा लाथरे मयाम की नुसिबदे के हंदकसु सुचो सोइदना मयाम की बोर्ड के कोई मेडल अयाबा ह्यूज अमाउंट मेडल लौजर पंगम बोइजगे हायगा मखाताब सानाबगी पाउदा था असिगे 13 कुन फाब छत्तीसगढ़ के रायपुर लेबा बालवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम द किकबॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किकबॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन खुसम नना सिंधना पांगथोकेबा सीनियर एंड मास्टर नेशनल किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 ता सरुक याकेबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के सिंगथाम ममांग लेकाइदगे सानरोई साफम देबना गोल्ड मेडल लौरपदा हराउ त्याम उपुगे थरम पांगथोखरे माना पांगथोकेबा चैंपियनशिप अदुदा केजी 63 की कैटेगरी गोल्ड मेडल लौब ngamlakibane mahak
Sapam Devan Amadi Sapam Ombi Mangisna Devi gi masa nupane tharam adu Thapar District Amateur Kickboxing Association ge President Su Oideba Democratic People's Front DPF Manipur ge President Dr. Narengbam Rajiv Kumar Singtham Gram Panchayat ke Administrative Committee ge Chairperson Tuwai Landhoni ZP member TS Ibomsa Mahakpu Takpi Tambiri ba Coach Chanambam Joy Kumar Yauna Singtham Mamalekai ge ahal laman sing harau tayamna oktuna puning thawat khibane tharam asige mari lenana gold medalist Sapam Devana hagolagliba masana asida pamna changlak pasing support tawgani ngasi miyamna puning thawat piba asi apian mapoi haike tharam aduda Thawal District Amateur Kickboxing Association ge President Dr. Narengbam Rajiv Kumar ngasi Devana lawliba gold medal asina hagolagliba sanaroi singda hona haningbagi itil piba ngamlagani makhatana World Championship tasu lamdam asigi mai porokpa oresano haike Wheelchair Basketball Association of Manipur ki numit mangani gi oina non-residential wheelchair basketball coaching game Singzamai How Ground da Hudupigi Tharamda Yaski Director Dr. Mayangbam Betona Disabilities Spokesperson Singi oina Packet Payaba Thabak Singh Packet Kani Haina Thaza ba Piram Babu WBAM na Thagat pa Fondurakle Disabilities ke Sako Tharang Singh Damakta Manipur ge Governor AK Balaga WBAM ge Mihu Singh Unaduna Memorandum se Pisin Kre Governor ga Unaba adu the indoor games wheelchair basketball wheelchair fencing wheelchair table tennis wheelchair badminton asina singba makhal kayagi chanaba yaba indoor stadium ama sabiyo haiba able sportsperson singna phangliba khudong saba scholarship award prize money jobta disabilities sportsperson singsu kwata na singba adu disabilities sportsperson singna supibiyo haiba sahi khuding state level tournament sinbiyo haiba right of person with disabilities the act 2016 the yauriba section 30 asisu full implement tobiyo haiba na singba amasung atop state kayada disabilities kaktegi oiba department laibagum iramda Manipur asida so disabilities kaktegi oiba separate department ama thambiyu haibana singbo phumkaya thamlam ki hairi Manipur gi players singna handak mapan suba national wheelchair basketball championship September amadagi tara phauba Gwalior Madhya Pradesh Atal Vihari Basbai Centers for Sports Person with Disabilities ta saru yagadoriba men's and women's team asig ani sigisu governor gi maikaidegi angam mateng tawbigani habige thajaba pirakhi hairi Hauzi lo chalakpada maruba pau amuka hanam Taragani thoi suba State Legislative Assembly asilairibra natraga leitrabra haibigi matang na point taret yawa terol ama Governor Secretariat Pisilam le han MPCC ge spokesperson N Bhupendra na haikre Saitona level amjing mara mahi kolda mahi tamasai tarago humdorom ta ngai riba nupa macha ama school campus manunga thauri yanduna siram le haire Manipur ke naha singdamak thawai tharabasu MPP na pamubulaiti han MPP ge President S Brozen na haikre Zaliarong na namna taba mafam singda sugi kem thamjilakpa kuki amje naga ge marakta amuk khana hanaba India lengang silapa thausil ni hana ZUC Manipur gi President Maibon Famoi na haikre Smart City ki makada Thangal Kaithil lagi khyathong taba lambi asi sahi ani phajil alaba fawa semalo sindabana lalol etik toriba singda sauna saitheng pire amasung Manipur gi oina NEET ki merit list thokriba ase technical issue khara leibagini athuba matamna merit list thoklagani haina health director Dr. Chambo Gonmei na haikre Ngasigi damote da ISTV ni sandok soba Manipuri pau sumatang aswai da tensin zari miyang tabiri ba mayam puna mapusu amukah na kurim zari